Oh yes. Tago Paul Mwai. No rega no etu. I'm telling you. Na natukumbusha kuhusu ule mkora mmoja pale ambaye alikuwa pale msalabani pale Golgotha. Warorire Kristo akimwagira kiene. Akimunyenya. Akimunyeroria. You can mistake the last minute can save a man and also can kill one. Yes. So that guy had a splendid opportunity. Yes. In the Tigua. Ya weiturura. Hell. He Jesu. He Jesu. None hakiri uri oginake wake itururia na ikimwera nie. Ede mwehia. Yes. Oginake amweraga atia tendera iguaga atia. Ate we no mwana wa Ngai. Ona we uri o hau. We ambure. Ithe ndwambo we ambure riu. Tondu cirega Jesu ni poster. Akimunyororia. Akimunyororia. Yeah. No menye andu acio no macokire kuno maguru. Jesus' legs were never broken. Yeah, but those two thieves, and you see how more an opportunity ya kuhera. Na ukira Ngai nima ithu turehia. Ona ni akumirio ciongi. Yes. Akimwira we no turari tuguaru. Na uyu we nikiwe ekite. Yes. Na roigwa kanua kendagia ki. Gigo. Kendagia gigo. Atirame akaga guthie nayo. Ona kwi andu mukoragwo na ona kaingi na kaingi tu. Ona kwi andu by the hira rirari ho na mukinyua na ona nginya mungira hurirwo. Aroka gutie mundu ataracogotha. Te mundu atacogotha. Ona kwi andu bako oguo. Ne umenyaga na mundu cia thiaga amukitwo kahora kahora. Kahora. Tondu ringi na ringi he maundu aguo kugia na kindu gitagwo the spirit of discernment. Yes. Iyo kagia no tauku. Ukahota kumenya situation ino hana, this is the way I'm going to handle it. Yes. Taru ndugituika we muthara ina ni kwambo wambitwo. Na he no nge wambitwo. Ni tandu eri me wodi makirumana. Na me ICU. Me wodi.